Hrvati kleče jedino pred dragim Bogom, a svima onima kojima pada na pamet da će klečati pred nekim ili nečim neka znaju da se to dogoditi neće. Dakle, ovih dana je dosta aktualna tema vezano uz EUR-o i klečanje prije utakmica u znak podrške jednoj organizaciji koja se naziva Black Lives Matter, BLM. Radi se o organizaciji koju ja mogu slobodno nazvati jednom rasističkom organizacijom i koja nema nikakve razlike u odnosu na neke druge organizacije u kojima marširaju gotovo isključivo bijelci. Istovremeno u Americi imamo neke pokrete poput Proud Boysa, Blue Lives Matter, a nikome ne pada na pamet da kleči u znak podrške tim organizacijama. UEFA sama po sebi uvijek izbjegava nekakvu politizaciju odnosno političke teme i ne znam zašto u ovom slučaju se odabrala ova organizacija, sporna organizacija koja je zaslužna za devastiranje, rušenje američkih gradova proteklih godinu i više dana i zbog čega danas u Europi Europljani moraju odavati poštovanje i podršku jednoj, nazvat ću je opet, rasističkoj organizaciji. Naravno, u Hrvatskoj, ja se nadam da nitko nije za rasizam i za diskriminaciju, pa tako ni ja. Naravno, to nije uopće stav ni Hrvatskih suverenista. Međutim, suludo ponašanje jedne globalne diktature europske da se danas gotovo prisiljava predstavnike reprezentacija, nogometnih reprezentacija da kleče u znak podrške nekoj organizaciji, to neće proći. Možda evo jedan prijedlog za sve europske momčadi na EUR-u. Neka prije svake utakmice stave ruku na srce ili nek se zagrle npr. u znak podrške ili znak sjećanja na žrtve Vukovara, na žrtve Škabrnje. Neka dignu visoko ruke u zrak u znak podrške za nerođene ili neku drugu inicijativu. I ne vidim zašto bi bilo koja inicijativa, pa tako i ova za mene iznimno sporna Black Lives Matter imala prioritet nad nekim drugim organizacijama i pokretima. Dakle, Hrvati kleče jedino pred dragim Bogom i pred nikim više. I to neka Europa zapamti i zna. I s ovog mjesta mogu dati punu podršku našoj nacionalnoj vrsti da napravi što je napravila i na utakmici s Belgijom. Neka ostane stajati. A možda neka Engleze za koji dan pozovu, neka na neki način obilježe i prisjete se žrtve koju su dali Hrvati za slobodu svoje domovine. A za tu žrtvu nikada niti jedan Europljanin nije klečao, nije se prisjetio. Gospođa Ružica Vukovac iznosit će stajalište Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.